Sehisian ki have ki berat priang sobha ki sonia program jo Good News TV jo children's program. Te have ki berat kani ka sin ka balai dei ka ba min to how to tayong yo ban use pang ki jingong sa jing shai. Te min sim tayong yo ban kren pang kani ka story jing manasa dei min ta ka singipat inyo ya kani ka topik pang kajing para pat kajing parlok mo sem dong jing para de mo no to how tingnya pai shwa so ble kajing doi mo to boro ke baret to nya pendam ho ble hai kajing doi ko pa jing ba ham ne nya ai ngo ya me kajing ka chme singi rai su ho rai su mina suma re ni singi rai su abang tang ni ka bor rai su bagai kena yo rasul long na cat jing snake jong me rai su ni bro ni da pan tu Jesus Christ Nazareth amen. Okay to ka topik kam ta kasi de spang ka jing para mo to ka jing para ngan ka we ka story phi kata ka story spang jong Jonathan, Andrew, but Max kidigi language para the short form yung jam ndai ndu ka jam bas ta roti ndai kidigi kateng digi Jonathan, Andrew, but Max kini language dai kidigi para ki bai 8 ba de Jonathan ule class 8 u Andrew ule class 7 u Max pat ule class 6 mo Max u para khadu pi Jonathan e para baningkong mo hinmen baningkong do te man kapor ki juele school ki school lang kita ki por wai school ki wai lang ha ka wei ka singipan to new Jonathan pa ui kini you Andrew or Max te kini anu para ki laap mo sei tai ba ni kata bajiru mo part 1 mo nilai up hari ka school campus te apa plau te kalingo sei kin tai ba ni ngalingo sisa ni to ki alina siyang tapi kun tai ba la poyeng kalingo mo ni ki awan lang te henry pan ani baba la poyeng se la kli Andrew ho ngawan baki dos ada baki dos mo so kan mo wan baki parlong tenda ada nang ta to yong gini Max kum na sa next day yo baba dawai school ablang mo di Jonathan yong no yong to ka to ginya wan nang lawai school dala dem nang ta dala lawai school tigia abyang yang us parai Andrew ban Max tetap kum tai baba ni ablang yang don shoot ni yo ila non kelas ni tikia abet bapli tamo kispara tamo kiam ngi emu hinmen mo tikia abet ndak ada nang ta pat tikilin osing apa ni baba Jonathan ni lapoi mo ti ong no habang ong ye pi ru ban ablang mo ti Jonathan yong em ngon baki dos ki ong memba on baki dos to hakasin ke balai kom next day yong beng Andrew baba sa ablang si yengi nyelit lang mo ngiko menyawan lang kamstona mo yawan lang para mo tini Jonathan biyong to yom yang to haka third day pan tikini Andrew bali Max ong ba baba ini should talk pi mo te ya ngiyalin yang mangi to nda kila po yang dai kipek ba ani kuno tai Jonathan ni klem pat po yang kalingo ni kuno ta mo ba isi wan shoma kuno wan shoma ngi manta tiga lingo nda adapsan baje tiki liwat nya kiala baba mo ke liwat mo tiki lab bai ur na ha nala la mi snam temo tapi ani di baba jungi ti yalam ke yong ba sai kita ki parlok jong pi ba wan mo banyara pi ki ani ki lai tamo kis mo ki para de ki de pi top mara ki para kis tiki ya yalam ke si ki yong ba mo baba pe ni plate pi andai pa pi top ini kam ablang ni le but bagi parlok kita pi kim judan lang kat pat pi the next day pan Jonathan bang tenginya wan lang te kawan kin kiawan naru an tapi Jonathan layo ka story kin ba wahab baik entah kan kai tang si para kin te si para pitep dawan kan nunggu ka jing ku jong ni dei ndon bala ban na banwan kin pi naka proverb kala nong ka ba khat nyo kan khot ka ba khat nyo ko ulok ui haki por baro pot upara lakha khanang hamar ka jinjinja so isin ka proverb kal nong ka ba khat nyo
kadikot ka bakhanyo ulok ui yaki por baro par upara ulakha khnang hamar ka jinjar kamut ba pi ki parlok te kidan lang habaro giliang tangba tang si para pakin in any time of trouble le hakaji mu jong pi bilang ki kijing sipin shoy kijing mu jong pi ni kijing jinjar ready tangki si para ken pla on consult pe nga long kom ta mo nga nang ta jinjar pimla bali on ki parlok kijong pi nga bali ki parlok kimla banyarap kemudian tu jerai bong ye dosti pimo tu jerai ke ba ken menurut mestap kinya bam jalang tang si para ina bali tada ngimla banya ye si para ndala hadin lete kumnu pin la ban sanya igi beliau pihak sanya so igi para la jong tukum tahi uni Jonathan Andrew but Max ke ye haba nga perkhat ya ni ka story tu gini langot si para ngayo ya ka jing kai ba ka jing ye si para ka jing teli si para kalong ka ba koridor ba nde ba pin isi si para mo pihak man so thu te ba ka jing de si para kalong ka ba kangkong san ha ka jing ko jongi mo lada ngingimi ye si para kamot ba piso thu kahiar ka jing ye hayeng asem nang ka jing sok nak tak daw ogi hep ki bar pidan kamban burom ban iet ken pihak burom ki bala hep ki baba ki men ki jong pi pihak ban iet ru ki da ka jing iet para de kawan ra te ka jing sok te bat ka ting ka jong bil ko ong te ba ulok ui ki por baro omble ki porlok te ki dam ita ki por ki danda ki por baro tamba om na mestap adamit hi bat yo para la khakhnang hamar ka jinjar kamu ba si para pi pidan si para na pipang piala emban yarap iwe parlok tu nga menyarap pisau tu nem kajinga don si para pat kajinga long kawe kawan ra ya kajinga teli kan pisau kiap kibar to haba iet si para ngap dan soi ka topik ka ban namba ar pare iet ki parlok kajing iet si parlok mo to ngait ba baro pi dan parlok ngar udan parlok ma pi ki hap ki bar ki parlok ki basnak ani ka program hidden parlok tambah na pring dan spong ki parlok atrai tang away banong kam favor e pidin den to hakaway ka program ro hakaway ka ni ka story kanika story ka di jong spang i Peter but i baba Sam baba Peter baba Sam kini parlok mo i Peter di imdan para pa di Peter idi khon marwe mo te hakata ka jing let's school ka jong i ti jang kin kumba khasang is parlok mo kedon tiki awal kia let ken na kita let pan hakawe ka snging i Peter i pangjor ken tala pangjor kita i parlok i don tang isam marwe i bayaram te tala hanta kita ki parlok te biong no Peter dapang eng don kat lang mo kum tadi ki sedang si bro yang don kat lang den ndai pan hakan ni story from Peter but Sam kini ki parlok ki bai dan lang kimdan kata poro pangi Peter tini Sam la khusla yam se ilu ki dos ki jongi ki bangi dali lang dali kai dan lang nangilit kai ki dan lang repet mentah apa pangi Peter ki medan ke songsi amoi Sam te namar bai Peter imdan para ti Sam ti ong yong ke ni me jong i yong ba ama long ne mangan le sa aye jing Peter na beli istom prati Peter kena mangan yo ba nyarap ke ni me bi pa jong Peter ti long ke te i Peter kadami ke sirawan ke kata kajing pangjur yo pang bayong clean to te i jor ho mo suk po te Sam pat ta ke ni sa bai badi Peter banyarap te ha ka we ka sing kiwan kita ki parlok kiwan dala jam kiwan ki omba oh pila jam ti Peter yang hot te ngawan seni namarba ngabun kampal pi ngamyo raban wan namarba email ngab email yang kita perlu kila I excuse ken ndala hadiah ni Peter yang komno ba lada ngabun perlu bun tanru de tang isam por pajenjar jong ai banyak to kaktin ngajong blay abangi pa kaktin ngajong blay mo proverb kalau nong bakat pra kada ka ba arp sa ko utang ba bun lo kalong ba unjot yala de hendrai don ulok ba ne kham scam banyala upara ka ba mut ba la ngi bun de sipolok ne tamatang uwe te pidan sipong de batang APM kada zaria
dan sepong si parlok tang uwe hi will be your best friend. Pidang kam si parai pidang kam mo tambah teteng ngila ban share kam yagi parlok jong pi. Na kata kadau pihak banang banjit i parlok. Kani ka story sepang Peter baru Sam. Kai ni kumno bangin jit yagi parlok hakajing kujungi pi ne menta pi gi bun bhagi kajing sneo hakani ka perthai ka menta pi am gi bar pe menta gidan gi khna mo ki bala di gi wasneo mo phap nang ten banjit yagi parlok ki jong pi hoi phla bolong parlok ki but tang uwe gen phap banjit phla banjit le bar hoi bolong oh gini best friend jonga ting ila mon best friend ning sit kladin nen na dai tang uwe gen ubala ban ye phi kum tu jai bo mo ye dosti hamne hi choring ke mana tu jai hindi kum ta hi te kalong ba haka jim ko jong ni de ngidan kam siparar ngidan kam siparlo ngidan kam na kata kada ngi hap don katakan bangin dan kata kai ka jinga de ka bangiru na kaliang ka jong ni gen ngap nang kum mangin keren pai to ada ngi sipara ada ngi nang mangin keren mangi de nyadom bai ada ngi siparlok ada ngi nang mangin keren nyadom bai na kata kadau ngidan kam te ban kanang kata ka jingi e ba ka jinga de sipara kadang kama ka jingi e sipara be plaban kansal ken sipara ba oh kadai sa mo kadai mo ba hep adeng mo te tadi sipara ba kadai mo deng kadai mo hep telong tapi jet kita ki perlok ki basisa kita kan kila hakapor jinjar ki dante pi ede pijit ki perlok tang machu songsit te hakapor pi dong kam kimla to piso thon em ba ngiran kam hakajim gojongi ngiran kam mangin nang mandan trajing dai nginang we have to know how to choose our friend ngap tip kumno bangin jet ki perlok ki jongi kumno bangin nang man penyadai kumno nginang man penyadai bagi para ki jongi ki henmen ki jongi sunem to so isin biang proverb kelno nga bakhat nyo kat khot ka bakhat nyo to nya ong lang ken ulok u i ki por baro but yo para la kha khna hamar ka jing jar kamar ba so to amba you will have pindan ki parlok te ta pin ki para pat ki we ki bala banyarap ya pi sunem ki para ki bala ban ngarap ya pi mo ka jing i parlok ka si para baka jing de si para karon kam to ka jing de si parlok pat kai ka tinga jong blek ong ka provoke ka bakhat pra kalno ka bakhat pra ka khot ka arab sa om no uta ba bon lok ka long ba unjot yala di ku pitem nyam henry don ulok ubane comes kem ban yu para pi kinan bagi brother ki parlok ki jong pi ki balong kum si para tikani ka program ka keren ro yangi bangi hap bandan kita ka jinga dai ka we ka jinga dai nala di te ya hap banang kum bang keren kani ka penikai banlong self humble ini banlong kita ki ba song he mo nyap lo kita ki ba song re tapi song re dai pian pinang man penya dai bat ki brio to angai ki hap ki bari mo ki lai sa sko ki lai song khop mo to ka baning kong kai ka topik ka jing ye sipara number 2 mo ka jing ye siparlo so ka jing dai sipara la ne ka jing dai siparlo angai ba mo kani ka story jong i Jonathan Andrew ba i Max ayo ka moral ba ka jing dai sipara khamlong kordor to ka story jong i Peter ba di Sam kumot we have to choose ya ban choose the good friend kan ki parlok ki bala ban iet yangi te tangkat ni nam ta kaburam ko jong blai amen.